Ростов Дильмурада Абдуразакова, бойцу 19 лет, вес бойца 71 килограммов, рост бойца 1,75 сантиметров. Это профессиональный дебют бойца. Встречайте! Аятилла Мураталиев! Его оппонент в красном углу представляет Кыргызстан Алай. Бойцовский клуб Алай тренируется под руководством Паскаримова Нурбека, а также Ханыбекова Дастана. Бойцу 23 года. Вес бойца 71 сантиметров. Рост бойца 1,78 сантиметров. Это профессиональный дебют бойца. Встречайте! Монар Ханыбека! Adisey, al koyunuz. 227 Adisey markasına aslanın aldınız. 227 numarlı Adisey hafta olması. Al koyunuz başlarınızı. Başlı çıkar. Aynen. Üç kere. Sizlerden kulağınızlar ve bundan da bütün ülkelere koyuyorsunuzlar.
Итак, дорогие дамы и господа, минута 8 секунд второго раунда. Удушающий прием. Победа одержал боец красного угла. Мунар Ханыбека. Ассаламу алейкум. Алай. Elhamdülillah, elhamdülillah. Biriciler, biz yaratkan Allah Teala'ga çek şükürler olsun. Rahmetler olsun. Çekişimizge Allah Teala nasip kıldı. Bizim günümüzge, bizge buyruq koyge. Ekinçiden ben ateneme rahmat şu darajaga жеткирип, şunda kıldı. Жаңа мен туғандарым Қашқымбаевтерге да разымын. Маған жарғам беріп кішіне болса да. Мен бір туған ағаларым Дастан, Мирбек, ардайым мен қолдап келеді, шағаларыма рахмат. Достарым, жанымда жүрген достар, ақырет достар, рахмат сіздерге да. Барыңыздарға рахмат, Словакия сізге да рахмат. Мен барыңыздарға рахмат, чоң. Алла разы болсын. Алай сүйна! Мен Білен алға! Жұмыр басын! Менден кейкі ойды Білен алға! Ағада игілік болсын! Рахмат чоң!